Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boum. Ben, puis c'est dans le sujet de déranger, on appelle. On s'entend direct. Watukufu domba Mwenyezi Mungu kemjua wanono huanza Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu yarnike taufiki, yarnike mwiso mwema, yarjali heri na baraka duniani na akhira. He kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Partagez watukufu. Alaikum salam. Manan rasana nuskhati. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez votre couf. Partagez. Watukufu wa jamalifu. Domba Mwenyezi Mungu kemjua wanono mshilo wanono huanza Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu yarnike taufiki, yarnike mwiso mwema, yarjali kheri na baraka duniani na akhira. Yarhifadhi na wanadamu wapeu, yarjali rikesi wanru wa uhuma duniani. Wa alaikum salam muni waheraha. Watukufu wa jamalif usiku wa jana dua kaubidi ike rifanye ye direct. Leo ike uvumzi shagamjo ya ukaya ye shuhuli ya hemze yandisa. Mziwa hatu hamada foshoa. Ya usiku ulirenge. Rika harma zihabari jelikali warma midi ngarjo karme maulida. Insha Allahu vumasihu rika harma ukumbi. Vumasihu rika harma ukumbi. Mwenyezi Mungu narnike taufiki. Wa alaikum salam ma soeur mama Nadia. Mwenyezi Mungu yarjali joka na heri duniani. Mwenyezi Mungu yarkhufirli zetambu ikao madhambi kadolo nayo. Yarjali heri na baraka duniani na akhira. Watukufu wa jamalifu comme d'habitude. Kartina wakati mwinji wa ulata. Haukaya ngardo harmaze sujet direct. Haukaya leo usiku wa shughuli. Gono ye jeudi yaka usiku wa shughuli, ye vendredi yaka usiku wa shughuli, ngerambe samedi ikao leo walo ihayasa. Luomba Mwenyezi Mungu ke mjua wanono mshilo wanono huanza Rabbul Alamin. Mwenyezi Mungu yarnike taufiki na kheri na baraka. Wa alaikum salam mama souvenir. Watukufu wa jamalifu na partage message. Remambia nize sujet kaudo lonizo. Zilo très important. Ranzore de hauharaka. Wa alaikum salam mazu halifa. Watukufu ngasina sujet mbili zilo très important. Zaki usikitifu. Ikao wa alaikum salam dawhuma darkawi. Ikao bidi rihensi raili deze shuhuli lonizo. Rihensi atamaudu dimanche. Sha bando siku wa jana de yakao bidi rambe ze message. Wa alaikum salam mwana Muhammad, wa alaikum salam mwana Idi, wa alaikum salam Rahama ma soeur, wa alaikum salam à vous tous, nyimlo TikTok, nana nyimlo Facebook. Watukufu ngasina sujet mbili zilo très important. Wa alaikum salam Muhammad mana. Sujet mbili zilo très important. Partagez s'il vous plaît, nyimlo Facebook, partagez le sujet. Ye sujet amando mzaza hatuikao, imzaza tu inge pari, haza wanawali wanawashe, ikao wanahahe wanawasho waili yemzima hadungu gadla hedeza yemzima haroha bada gonzongezi nafasi zaha yemzaze woyi habaki wa eche giharumatambu na mashaka ikao hakaharenge manamshe ikao manamshe uo manamshe mbushi wodi akaudum saidia na udumangalia
hende hata kauliwe mwanamshe woi baada mzazi hakaushinda yotapala abasa katushida hunda mapesa ya johamba ngulibwe mbushi huo ye mbushi huo hajoende zahe. Wa alaikum salam fahayu ye mbushi hajoende zahe ye mzazi nge harumwa tambu na mashaka ngusufre owana hahe waili wanawashe wajuha wa mransi wende zao. Ye mzima hajuha harange Afrika ikao Ivoirien hende zahe. Ye mzima hajuha hende zahe ili ya hundreze nafasi zahe. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema owajaza hatu mjadidishe zedua be wana muwazaya wa harmweti yunu wana muwazaya wa harmweti yunu gwa inshiyo da wana kabila zinji gwa inshiyo da wana wajeni wenji haukaya gwa umoli koni da wana rango katuwalo watiti gwa suma rangu primaire gwa suma rangu college gwa suma rangu lycée bata terminale ya bonga zokaya o wana shatu wenji wazala harmweti yunu la plupart ya hao gwa dungao mwendo mwi haungwa dunga wanadamu ikao wotsindasi banda wajuha daonao ngajua hujawone se message wa alaikum salam marimaji renaissance kiti fulone mzadze we hauka mzadze ye famia hae walo komori wamwambia ka vomye uje hunu komori uje ubaki Mwenyezi Mungu hutamani ya hurenge hunu komori lana ubaki ho wajofio ndani waweche iyo message kao ngajua ilance ili urongozo wadzadze wakema vigilante hauka ya mrujua uzaya mwana humlele huambe mwanange wa baraka na vale mwanange na zimlindao hawe mwana hadungunza itsundiyo. Mwenyezi Mungu nanike sitara owazaza hatu walo hunu Faransa huanza Mwenyezi Mungu gazu jarme message. Partagez le direct s'il vous plaît. Watukufu wa Jamalif wa alaikum salam Ali Walid Ben Talal Mwenyezi Mungu narjan le joka na heri. Deuxième sujet manamsho hatu ya lolo hanyada yuho Komor e yamlola waimbaba ulona 65 Oyimbaba ulona 65 ya tsuparolo la hunu manga. Mbaba ya tsuparolo la hunu Faransa. Mbaba ya tsuparolo la hunu Faransa. Wa alaikum salam karimambaye. Wenji gwa juzi sao. Pourquoi yembaba wiri ya lona 65 ans ya tsuparolo la rangwe makati ya yabitsa hunu manga hau ya lo hunu manga. Finalement halawa yabo hasikomori hindalo la mwanamsho la komori hambalia ujazahe. Omji wajishangaza bada wayimru mbaba ya tuparo interesa ya lole. Hau ya tuparo interesa ya kane mrumshi. Halole mrumshi haya ula komori. Hambalia ujahunu. Bada hambalia ujahunu. Gwa una mariaji ya 5 rango siku ya mlola. She mwanamshe woi kajaparo renga grossesse. Kejaparo kansi. Kejaparo njia. Shangi haru matambu na mashaka. Sha alhamdulillah. Wafanya manu kwamba paksi. Wafanya manu kwamba paksi uwele mrumsha haya. Banda wafanya la paksi ngwa nshiyo. Sha katunra mahada. Katunra makalima mema. Katunra sheo. Humabangoni katuhenda. Katuhenda ya unawanzanu wahe. Katupara ni famia jusa. Finalement. Yemzade wengu jo par sa monopose bientôt. Si hale gejom kenishiha ya baliliwa zeregle. Wa alaikum salam papa Abukaria. Si hale ngujo baliliwa zeregle. Haukaya mrulona 42 ans. Mruju wa habaliliwa regle ya 40 ans. Mruju habaliliwa regle ya 42 ans. Mruju habaliliwa regle ya 50 ans. Yemzade wengi haruma mariage ya 5. Hafanya 5 anene mrumahe woi. Mrumahe ikao hamlola heyada. Gumtabisho katina ya hunrao. Yembaba woi kajaparo mitsa babahan. Kajaparo zayan babahan. Yemzade woi zetambia zihunrao. Hamye mrumahe. Wahunre namna ili yaone ukaya yeye ngujuzaya. Raili ngena mariage ya 5 ans. Dene mrumahe. Katurenga grossesse. Nemzade ngujinukia uka. Yeye imkinishi haya zaya. Watukufu ngajuja maze suje zombili. Mwenyezi Mungu narinike hatima njema. Yarinike mwiso mwema. Yarijaile heri na baraka. Yamtukuze ni yaritukuze. Nyanadamu ikao demrudunga. Partagez le direct. Nyandukanga ni Facebook. Ouh, monsieur l'emblément. Monsieur l'emblément. Monsieur Ababa. L'homme fort. L'homme fort. Longue vie à toi. On voit le charme, monsieur Ababa. Dès que tu as déplacé en France, aller en Afrique, Mlunguono Kaya, Gawe incomparable, Yahuana de Montipia. C'est pas que ici, c'est pas que notre communauté, à toute l'Afrique. Longue vie à toi, monsieur Ababa.
et la belle, la charmante, la belle Bella, mama du cœur, nyezimga mwenseni namu, ya mpoueni ne matsomai, ya huanadamu, wanza et matso, ya rusula. Longue vie à vous, mes solemblements, et madame la belle Bella, la charmante, la plus belle femme, monsieur l'emblément, et ta belle femme, la charmante, la belle Bella. Longue vie à vous. Watukufu, ngarjouar moi ces messages. Ces messages, ika l'orija, ngarjouar moi message, ya hem zazahat, mkomor, ikao, ngehunu faransa pali. Alhamdulillah, banda ze sujets zinji, zouka za hunu Marseille, zinti sujets za Marseille. Ze sujets zombili, zinuti sujets za Marseille. Nyezi mngu narnike khatima njima. Garongo wao shikomori, tishia watukufu. Garongo wao shikomori. Garjo fanya tu pour tu hata rititlie mnamo, washizungu, he suje yenzima. Watukufu ngarjo harme mzadzahatu, ikawa nge hunula ya nge igopari, ye mzadzahatu nge harumatambu ngutabia. Nyezi munaniki khatima njima wanzahi rabbal alamin. Haukakowa zadzahangu, walohunu manga, gwani parao, na wansuve o YouTube, na wansuve Facebook, waona ukaizorjo uzamba, ze aibuza haukazina ulawa, haukaya kabatu jojo kawe, wei hapu handahu, homjini dahu, yere jiondai, sha alhamdulillah, oui bonjour agapehud, alhamdulillah, ngwano ya ukaya rizali wa mwana, ngasina mwana, yohamba turamu, nguli kozizo, nguwambezi ruhunrao, ili nyezi mgaruzini ketaufiki, uandwanwa jina wajunre wa change. Ye mzadzana bia turamu, owana hangu wa okwa husuive. Owana hangu kwa husuive. C'est pas une question ya ukaya owana hangu gwajo waneze video zao. Wao wanrikao woka, okwa doka Facebook. Shahamba zikemso mwadzadzanwa jina. Haukaya mimi mzadze mimi ngamonoka c'est déjà trop tard. Ewe mzadze ananda watukufu. Maskini mwanadamu ya tsoju valori ya mzazi. Maskini mwanadamu ya tsojua le danzila mzazi. Maskini mwanadamu ya tsojua ya mizishenda ya souffrance ya mzazi ya souffreo. Haukaya ni wanasho hangu ikao nganinaze 20 ans, nganinaze 25 ans, ikao ngamrega grossesse. Gamza yao, ni ibidi mresante, she ikoza, she mzazi. Haukaya, ikoza kashitina mrika unge na 40 ans, haulo na 50 ans, haulo na 30 ans, bahata ya ulo na 18 ans, ulo na 19 ans, ulo na 20 ans, ya ulo na grossesse, uongu resante, she ikoza, she mzazi. Haukaya kabajahe ya ukaya, iniyon raji, kejahe ya ukaya, oihaza ya waili, oihaza wararu, sheheni wakati ulo na grossesse uzayao, yotsoka madukado mwando. Kabajahe ya uzevu wa ukaya, j'ai l'habitude de coucher. J'ai l'habitude, ya uzaya, kejahe ya uzayo pour la première fois, ne uzayo pour la deuxième fois ou la troisième fois, les danzilo dzima, yenzia yo nzima, niyo yo usasanyiha, yo hanzaibuhe, kumkwa mwana ya lao. Watukufu ikao ngamlidunga. Na rikane mahaba nuwarizaya. Rikane susiri wakozizi. Banga wanadamu wajahunu manga, waliwazao sheikoza shamzaze mwenyuza ya mno. Nanembe rongiyonsini mwazazi warizaya. Dieu nous a dit al-jannati tahta aqdamil ummahat. Le paradis, il est au-dessous de pieds de nos mamans. Je veux vous dire à haute voix. Il est mwelewi. Le paradis, il est au-dessous au pied de nos mamans. Yemru ya tsuhunra. Zera vizamzazaha. Na la lengo. Ya la lekanda shema. Ya bale gari jema. Ya hunre mrume ya dumbala huenda Burundi. Na umheza na umsisa. Ya jensi kangulongo. Wallahi na mnyezi mungu. Gojo hansi isaha ni shapila ungo ulo. Hausala dingo ulo. Na yalama ungu hosoma mnyezi mungu na yalao. Wakati ka ungo ulo mzazaho katsuhula. Kutsutunda mzazaha. Goyenshi haungo jonokanga uharma vi luxe. Hau meilleure vie. Wallahi ngoyenshi harma maisha kanke. Gojo jonakango londo na balango tsongo la maungu. Bamzaza ungu tabi. Partagez le direct s'il vous plaît. Le mwambia ni ukawe mzazi za wana waili wanawashe. Izo kanauzia humwambia ni bwanasho hangu. Ya ukamimi turamu hojabanu ni avantage wanasho hangu wa komori. La plupart ya hao walolwa ni wa komori hamanda ho. Hao walolwa ne communauté ya hatu. C'est parce que le bien c'est le bien de nos mamans.
jelikaga sinana shatu walolo ni wajeni wenji wa respecte walolo ni wazungu kwa jawalatsa walolo ni kabila zingwa jina kwa jaramene alwa sha a 99% wana shatu wenji walolo ni wajeni ikawa kabila zitso za hatu gwa enshio harma tambu na mashaka gwa enshio harma monti vraiment bizarre gwa diwaza owa wazaya yemzadzewe yazaya wana waili wana washe kajaza hata maname watukofu Walaikum salam hasanatin formenaida. Haza wana wa Shwaili. Yemzima ngena 23 ans. Yemtiti ngena 19 ans. Yemhu hasiyabo habeli mzaza hahe ivoirien. Mzaza ya mambia ya ukaya njauharazi za hurenga mjeni. Shazi jonjivia yeka hurenge mkomori kadwamando tilibe mabani hangu yekango mjomani da wena ye urenge mjeni izo zingojina mwana he hamwambia ukaya ntutsa hamlu tsotile ivoire woi mzazi we hamwambia ukaya ye islamu hamwambia ye islamu hambabu mwana ha sima islamu yo haramu mwanamshe islamu hololani mwanamme kafiri mwanamme utso islamu baada mjeni yenda ni beili ye mjeni islamu izo dizo mzazi ya mwambia yemana mzazi ya mwambia lohin nabo mzazi ya ramboke mwana deja hasa katsuona katsuishia hamwambia yeni baili ye mjeni na ike kongole ike ivoirien sheke mwanamme ikahuni belia katsusilimu hauyeti isilamu bomwana ha ziyada wotsi ubinadamu. Bonjour Famad et mwana mwambia je n'ai rien à foutre, c'est l'homme de ma vie, je l'aime. Nzadze hanzia hanjo misirini haombweze dua ne mwana ya kesage ne mwana ya elewe e mwana kajaelewa ula mzadze mwambia ya ukaya antuka mi mzadze honsiravi raili hunibela kabila itsu hatwa mentaiti islam gamanzo na bienyu wanawashe la plupart ya mnidunga hawa haukaya baada gamanzao liberté totale ya urenga kabila zitsu za haka ina mtsubale ma islam siduwana umeme watungu fanya ze semblant. Bon mwana ma DJ ça longue vie à toi mon frère. Si duana ume wafanya uze semblant. Izo nizo jukaza rumabie. Haukabanga mtsongo bali ya kabila zinga jina. Uhamba tsuhamba wa islam. Nyezi ngukatira dinani. Yinje mwana mshatu woi. Haransi nzadzahahe. Halungi ivale ula hende zahe. Na ulati ivale islam. Nsidi wa zekal fanya message. C'est en 2019, ya mwanam shohak, ya vidori fanya vanu, ikaw hadungu kabila ingwa jina, ya manamme chrétien la, hende hamramene hata ya mwanam shohak wala warmo islamu, hata mwanam shohak wa jarma zerezo, haka ubabu hayuamba ukaya, vanu ya dini ya kuislamu, yo ya nrabo, ya dini ya kweli, de dini ya kuikretian. Gamzi juo, ya vidori rifanya vanu. Rilongo waba ruone sema na mshatu huo anda hayar ze mimbar haka ujone sa ya ukaya no wa usilamu wa nrabo est-ce que ils ont des hommes comme chacun impose soi chacun peut choisir ce qu'il veut changa vos conditions il y a des conditions s'il vous plaît ou tu te jona ukaya we mwanamshe ga on a besoin de Burundi, ga on a besoin de Djibiwa, ga on a besoin des impositions, ga on a de 1 mètre na 2 mètres. Il y a beaucoup de gens qui ont silamu, qui ont la bombala. Moi je m'en bats les couilles. L'important c'est que je suis amoureux. Tu peux être amoureux, mais amour fantôme. Tu peux être amoureux, chayo amour fantôme. Ulo na mrika o yeti manada mwisina mbwana shohangu. Yu haram kalkir. Imjadze woi imana mhu Mwenyezi Mungu namnike taufiki. Hasi yabo hende hadungi mwanamme ivale wo hende zahe. Imjadze hajaka na wanatambu. Ngamjua wo mzaze ya zaya mwana ya nzua mtsabuse ya mbima bani hahe no wanzani wahe izo zonsi pia ye mwana henda dunga ivare henda zahe na wo ivare kaweti islamu ola mzaze handi sota bihero ngamjua wo mzaze mzaya mwana anso deranger finalement guombo Mwenyezi Mungu ye mwana ulone 19 ans ya mbakie ili ya dunge mkomori ye mwana ulone 19 hajua hala woda honi hambia mzaza ya ukaya moi je n'ai rien à foutre là je m'en vais à mon donner shivan vandajina e mwana ula hajito hende al foyer
Ye mzazi uyabakisha waeche. Iyo di mana nsogumani buwa zaza hangu. Na mdomba zedua wana hanyu. Mwabelili ye ukomori. Mruna tizaima na hunu Faransa. Hadwambiye mwana ukaya. Tu aniwe mzongo. S'il vous plaît. Dis à vos enfants la vérité. Dis à ta fille là où qu'il vient. Dis à ta fille là où qu'il vient. Ambie mwana ukawe mkomori. Ni mzaza hao mi bledari. Tila wakomori hoja hunu hatambu. Tila wakomori hoja hunu tika usufre. Karja kaula klasi. Karja kaula mtana. Rikaula tamasi hubo mwana hangu. Si umbi wati jamanga tijati huzaya. Si umbi wati jamanga tijati huzaya. Weti mzungu. Upu hakomori si unwa majaisimani. Upu hakomori si wenda honze. Upu hakomori si wangwika oriloma maskini. Sha utijema nga bomana. Ujunuka ya nga wesawane mana Jean Paul. Utijema nga bomana. Ujunuka ya huzala nga wesawane mana Macron. Haunga wesawane Brigitte. Na mdambi wanahanyu verite. Ba unjua hanyu buwaza zuwana hanyu. Nyuwabeli ya dun maneri ya uka wawazungu. Nyuhanzu hanyu kaga mwabeli ya dun maneri ya uka ya wawoti wa komori. Nyezi mgunarniki khatima njema na mwisomama wanza ya rabbala alamina. Ba unjua hanyu gamina mjaza hangu lohunu Marseille. Mjaza hangu lohunu Marseille haza wana watanu. Wana watanu wa mka wawonsi pia. Haini mradungu kabile ngajina endeza. Ye mzaze wakati na babanu ya tsunjia. Na uomba zedua. Wana watanu, wana washe. Gabriel na mabieni. Uo mzaze ulonu Marseille. Rifanya mesaji ya. Wana watanu, watlawa wende zao. Wana washe. Na he mzaze atuoi. Imana ye mzima. Ulone 19 ans. Banda ye mhu. Ulone 23 ans. Ya juha yenda zahe. Yadunga ivari yenda zahe. Mzazahe ya bakisha harumatambu. Na mashaka hauomba dua. Yadunga hajua tene wa 19 ans. Hambia mzaza ukaya. Elle a rien à faire à la maison. Elle part. Hajua nyongwenzi hende zahe ya la tuf. Merci beaucoup madame la chef. Nyezi munaniki khatima njema s'il vous plaît. Nyezi munaniki wazaza hatu sitara. Ye mzazi ya blokea. Hajaramani mawade. Na tambu za rohoni. Hajihundwa njia mawade shuhuna jana. O wana wa mkawa. Abasari zamba ongasi na 3 ans. Ngasi na mahamira arukatsona hata mana mzima. Sindola ya dunga ye ivari enda zahe. Sindo yamba gwanzu dangari ye enda bakifaye. Ya latif. Nyezi munanike sitara. Et watso ujwe fasili ya mzazi. Ouvre un peu vos oreilles. Ouvre un peu vos oreilles de merde. Il n'y a pas plus important dans ce bas monde que nos mamans. Il n'y a pas plus important dans ce bas monde que nos mères. Au lieu de penser à vos mamans, Gamtsongo fikiri Burundi na plaisir. Au lieu de penser à vos mères, Gamtsongo pense fikirambi. Subhanallah. Yemzaze unge harmatambu. Giyabo guyeshwa eche. Hakaharenge. Mwanamshe mbushi. Du yakaudu mhatsi yabo. Yumsaidia. Yumfanya na menage. Yumliva. Yemzaze junduge wa eche. Yembushi harudi. Hauka mzaze katushida yamliva ishe mbushi yanzao. Yemzaze haremesheha. Hanja mawadeshi hunajana. Hanja wade wasukari. Hanja aniyo diabete toujours. Na laulia. Finalement ye fami omambia ya ukaya. Ye ntoza hokomori. Heni joka hungazi hunre hunamagale mzaze mnyuzaya mwana. Ebanu wanaraka wazaya hunurika waza hunu wajiwake ajali hatu. Ebanu wana wakauzala hunu wakauzala hunu ili wajiwatu wazazatu zero. Yode mana juma beni hewa zaze. Wanawashe ikaunga mzaya wabasa. Na mdotu ndaze kabila zinwa jina. Baro warabu. Reze kabila zinwa jina. La plupart yao wazayo wanao. Wawarongoza yeluha yao. Wawarongoza yelangi origine yao. Badi nyua komori. Nyuhanza kwa wanao malahoni. Arrête ma fille, tu vas tomber. Arrête mon fils, tu vas te faire du mal. Rongoze mana hao shikomori. Rongoze mana hao yelangi ya shikomori ya elewe. Daharu mwema bisi. Nikamdo unu warabu urongozuwa na hao shizungu. Nikamdo ni masenegale urongozuwa na hao shisenegale. Nikamdo ni maafrika urongozuwa na hao shizungu. Masenegale urongozuwa na hao shisenegale. Sofu sisi wakomori sima vantara. Haswa danyi wana washa wazaze mtsoju ate shizungu. Mlo hamaturam.
muhenda mwema bisi ni ujikaza sido mwangalia ni nai hukarme mabise mwanao odu ya umongozi umweleze hedi ya hatu ne origini ya hatu no mjibadio wa hatu ye mwanao maudi ya tujurunda ka ye mzungu ye mhindi ye mzungu ye ujijulia ye marabu ye ujijulia kami mi marabu she ye mkomori one soka ye je suis français nyesi mgune pone shari uoni hata mnuto ujua tsanganya frazi gunjormane bisi gurongozumane katsoba ransi uchijodangu ransi zahila je arrête tu vas tomber iyo namna ikangamba yo wanahanyu d'une manière ko wanahanyu maudu gwajuna wazungu gamkwa madu hazombiani maison de retraite gamkwa madu hazomrati mkarma souffrance est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est la vie yemzaza ko ngaruma tambo na mangale mzaze yajisakrifie yazaiwana hai nyezi mgampi wanawashwahili wanawashi wale watujua watu mzaza hao ye mzima yange kabila hatu gamwambia ni bwana sho hatu gamanzu nafasi wa 1 mètre na 2 mètres baharu wanu magadla baharu ngwa una je sais pas quoi ils ont des amenyanis esprits nso yode wa ya ukaya banu ye kabila ngwaji na gejom kenisha ya uramene udi wazensi yao udi waze arami yao udi waze famille yao je suis pas raciste et je vais jamais d'être raciste, mais je dis la vérité pour le bien de nos mamans. Gamamwe zekweli ho ani hezenje maza wazazahatu ho nono wazazahatu ho kwa wazazahatu nsi pia gwamba wa Mwenyezi Mungu haukamzaze yekaza yamana ngwamba bumana ha gamhulele ujeunlele ema katwa bidi ulele mzazahu hindu do wakati mzazi alumwadi do wakati mzazi alumduhazi wodo wakati wabidi ulele mzazaha wodo wakati mzazaha wabidi umbame utidi wazebo mwana rangu wakati wazalo mzazaha ya lorma souffrance ya 9 mois de grossesse ya souffrance ya tambu ya rabihe ya tsojua yendeje yende hata ya huzaya uloma na mtiti ya hutsambua ukojo ya hutsambua umadzi ya hutlia ukoshu ya huvamao ya tsohuransu wajoliwani mabibi shalo juma uhugate mwana maudu kutuelewa ya ukaya un jour ta maman elle va se vieillir Gujo kamrumduhaz, wodu abidi umporte dans tes bras, ou mwene samadelia kawone sakatwa kamtit. Izo zonsi pa dizo wadzazatwa kuhanza. Izo dizo pio wadzazatwa suheteo. Shari jamanga, ye manga ilimenye ankili, ri jamanga, ye manga ilirende kaswa zungu, ri jamanga, ye friti ilimenye zesprit, katsu steroarizaya. Ridi wazuarizaya. Ridungu kabila zinwa jina gartsongo henda ke jamba manamshe islamu kalulwa ni maname islam on a le droit gagner na droit mélange mlulo na kabila zinwa jina shaike kabila ila ula mu islam ne mwaturam reka islamu de katsi islam gasu upande wa ila kutumia hatu gasarma upande wa mkayo wa hatu wati racist shamchido zokango jujua ulolwa ni mwaname islamu marabu ya hulo lebo mkomori ya dungi ya dohuwa ya kika hu respecte ya dohu kamare ya ukomporte nai ya di utsongo doaze famia gojujua ulolwa ni malia ya malia ya ke islam sha ya utsonge hata ya hu ani ya hutowe harma ila fami utsudo tunda mzaza ha utsudo kana bezo mzaza ha izo dizo sisi ilko wananizo nyezi munaniki khatima njema wanada mwatso ujwe fasili ya nyanzo watso ujwe fasili ya mzaze watso ujwe fasili ya sharafa watso ujwe fasili ya mastahi ya latif ya mzaze yangu tabiho wazaza hangu s'il vous plaît na mjadidishe zedua na ruombe zedua nyezi mgamnikani ya jaili wanasho hatu wake massage wanasho hatu wajwe fasili ya mzaze haukanyoti pia di mwangamizo wanasho hatu ni wazaze mlo hunu Faransa tuango mahani nyujwa watu malahoni humwambia ida zaho kemru mahongurongo zwe mwana gama nzobdo ni kuwa na hanyu liberté totale wana hanyu wafanyuzi kaudu wanzao c'est normal mdo hundwa ni échec hamada zini zimjilien shana zike msomo na zike msomo s'il vous plaît réveillez-vous nos mamans nyezi munanike mzazi wa isitara imzazi enda atawa ya dépenser hamba churamu ye message ujuka uyamba iyo kutswa bwana wangu waishie no ukwa do husuive shambi wakomori wangu jina lo hunu Faransa haukango jujo uzaye mwana ha ya kane 5 ya huishili
yakane 10 ya huishilie yakane 15 ya huishilie shamtidi wazoko wanahanyu gwa nshio dona kabila zinji molikoli wanahanyu gwa nshio dona kabila bizarre molikoli ça se pourrait yakane 19 ya changer fikira ça se pourrait yakane 20 ya changer fikira shangyo ya ukai na mwabali ndo masiwani na mwabehe muhonzo ndo aremane malundi na mwaone sejwe kaudu makauyenshi adepoku bazaza haka Shalom mwana utimretsimanga wabengo so vacances weche. Amène ton fils, amène ta fille, allez au bled. Va la montrer ce que t'as fait avant. Ou moins ça témoigne à du santé. Maman, c'est ça ce que t'as vécu avant. Oui. Il élimine kauyanshi. Mitsi mzungu. Manango. Mim zazaho na huzaya. Mim komori. Fika unoma jaisimani. Mim zazaho na huzaya. Mim komori. Fika wenda honze tikaulima. Ma fille, tu uzaya Faransa shaweti mzungu. Wazazi wanga wapi wa maison de retraite. Wazazi wanga wapi wa maison de retraite. Je sais que c'est pas à vous tous. Heni mdolo mnugoza ubanu, uongu jijuo. Na heni mwanadamu ikawa ujoji sante vise, c'est son problème. Chagari mabia une réalité. Wazazi hatu warizaya ili wajua nsharmara. Wazazi hatu kwa jariza ili wajua nsarmatambu. Kwa jarizaya ili wajansar mashagra mzazi yamba utabiha ça arrive shomru ratsi mzazaha yadungia mrume bizarre kabila itsoya hatu yendeza ya latif subhanallah Mwenyezi Mungu nanike khatima njema Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema wajazatu wengi wa tabia mwenzi ya Faransa ino wajazatu wengi wa loharuma tambu wajazatu wengi wa lobanu wa maison de retraite na moderne ma maison de retraite moderne wana wazazi walo ma souffrance iko wana hawa waranti wanda wala wana mawabalia ha comportement bizarre parce que wana hanyu comme tsanza mwarongoze comme tsanza mwambieze kweli comme tsanza mwarongeze nzia njema sho wana hanyu kama ni koka wazungu na mwambie realite wazazi wengi walo mwetino iko wana hao kwa tsuwa konte kwa tsuwa ni kama ste. Il n'y a pas plus important dans ce bas monde que nos mamans. Les mamans, c'est nos anges. Pour laisser ta mère de souffrir, est-ce que tu penses que Dieu va te laisser? Dieu va te pardonner? C'est impossible. C'est impossible. Ya Latif, réveillez-vous. Arrête de faire le vantard. Presque vous les filles. Les femmes, arrête de faire le vantard. C'est avec ta fille, parlez avec ta fille à ta langue origine. Fais comme les autres communautés. Parce que les autres communautés, s'ils sont dans le bus, ils parlent de leur langue origine à leurs enfants. Et vous les Comoriens, vous faites le vantard comme si vous êtes des Wazungu. Vous n'êtes pas des Wazungu, Yalatuf. Passez un peu. Yode manu wanahanyu wa mshidaoni. Yode manu wanahanyu wa mrantioni. Yode manu wanahanyu wa nsumnikani maste. Nyezi munanike khatima njema. Nyezi munanike mwisomwema. Nzaza mrungu hulelo. Hatambu. Na mashaka. 9 mois de grossesse. Za souffrance. Hata haouzaya. Haoulele. Haoulisi. Haoutlanikoli. À la dernière minute. Ivoirien, de partir, de laisser ta propre maman. Mahamir Aroussa, sans appel, sans aller la voir. Même si mais tu peux aller rendre visite à ta mère, Wallah. Tu peux aller voir ta maman. Avant qu'il soit trop tard. Na mrenso uvantara bwa Komora. Na msomeso wanahanyu ya shikomora. Na mrongozo wanahanyu ya shikomora. Na mwambi yeheli kaudu makawiyesh. Hauka wenji wahanyu mkawiyesh armatambu na mashaka. Mjahunu gamjikaza udanyunu wanahanyu. Moi le moment que j'étais au Comore, j'avais le nafasi. Tikanazi nafasi zahangu. J'avais le moyen. Je fais tout ma fille. Au Comore. Ah, mais minja kamrum kiti. Ça c'est quoi ça? Subhanallah.
Mwenyezi Mungu anike hatima njema na mangalie ze conséquences zunrwa zazahat ze conséquences zunrwa zazahat waloba hunu Faransa uwanaho watu washida wajiri wazazi wangu walo hunu Faransa hata watu usubutu warunguzu wanaho malahoni mwana ngofukoni hai geharuma telefoni hai wakata kabidi api de préparer à manger nzaza yangu mparama beokaya viens manger ma fille parce que j'ai déjà préparé ya latif de quel comportement ça c'est de quelle éducation yoma lezihindu bwazat yule manu wanahanyo wanagao hauna fasi yule manu wanahanyo mruguza ne mwanza wohunga mwana humana mshengena 11 hasashiliza gena 12 hasashiliza msise komo ndare mwani malundi huata ya viade msise komo ndare majaisimani hata zimbezi mungo msise komo ndare ya galeri shangu gene mwana hunu hahulemeza hashiliza katuishia gomhoti hunu komo ringi hukayiri eka hunu mruhula hamtsambaza hamita shawo mkomori gamchojo zomreda shahunu kadungu Kongo hendeza ekadungu Ivoire hendeza ekadungu kabla ngoti na hendeza gojo monelada gojo ngundada jamais de la vie réveillez-vous s'il vous plaît wazatsa ngondo hukana baraka o wanahanyu kamsa mrambuwa ukadeja ngwa perseo wadungu le bange uko wanahanyu msamrambuwa ukaya wakawa yenzia s'il vous plaît, cherchez des solutions, de les ramener là-bas et de me correctionner hula. Hauka hula ngi hokaili hana hunu mtijem labi ya ngabo. Komori ngi hokaili hana hunu Faransa. Hauka ya hunu kana uparisa kabila ngwaji na wamrehitu. Hauyendi ya vulisi ya nukizwa drogu hata lati ankili. Shahula ngujojwa hedomu sevra ngujojwa hadungi wana umeshaga jokawa hadungu mgazija, hadungu mzuani, hadungu mumwadi. Shahunu nga mjojwa hadungu. Hunu nga mjojwa ngauda. Na rangale mzime mwanamshe mzima. Na mangale mwanamshe mzima ulona 19 ans. Bande mhuwahe hadungu Ivoire hendeza. Gasina 3 ans. Kaja tunda mzazaha. Kaja japala mzazaha. Nzazinga aruma tabu ngarma souffrance. Ewa 19 ans. Hadjouha ya botsena. Haruha hendeza. Handi mzazaha ka j'en ai marre de rester à la maison. Je pars. Ngiharma faye yongu tsongo ndambio. Haukangwa zuzi nafasi za. Gwanzo fanye zuikaude one masula. Eske yaude maisha muyanza ubuwazaza hangu. Ye mwana hamadu wa sawa mwona ka handiso change. Handiso towe mafu ya demo. Envoye mbehe hula. Mbehe yende ya tubu. Da hunu tsuo nga sinaturaza kujamuona. Leka hula komori ya ina hadu tujomila haoni hamitami huli. Haoni hambajini. Haoni habambao. Gijajuka sawa. Je n'ai pas gagné là-dessus. De respecter une mère, c'est très important dans ce monde. Ni mtsojo valoria mzaze. Mtsojo kamzaza mluwe hifa. Msidi wazi hadisi na pari ya baban. Ya hima na mshahatu. Ya dungi mwanamme. Ikawu yenda zahi Afrika. Ya mwanamme ula uwa mwanamme Kongole. Gamrejezo mbabi hadisi. Gasna mwana mshahatu. C'est en 2020. C'est en 2020 de rambi hadisi yo. C'est en 2020 de rambi hadisi yo. Umwana mshemgazija ya zalani mzazahe waeche mzazahe hamzaya waeche haka waeche mzazahe hamzaya hajua bala hadungu Kongole mzazahe mwambie mwana mzima wangu na huzaya godungu Kongole wedezaho zabari mwana hangu ni mzazaha ula mwana mshadunge Kongole ula Kongole ula hambalia hondo msiruni yu wakawiyeshi ho msiruni yabugadili mwambie wakayeshi ho msiruni watukofu ye Kongole ula banda deja saundu za kirtasi haza wanawaili deni mwanamshe mkomori wola eza fanishahiri hasibala handi haduamba kemru mshahe katsimwema gemade gumbi wa mama psikologu zilazo nsipia dabu ya njia fikira yanzuende yalole mwanamshe Kongolezi ya mandaye yanzenda yalole mwanamshe mjini hao hindi halole mwanamshe mjini hao haja hapu sema doktori kumkwemru mshahe yodo uwana emru mshahe katsimwema na bala ulanda yodo kutabishe mru mshe data ya njia fikira mbi yemru mshe rende ya viola hasiba rende ya mbalance nyoti pia gamoshile au sujet yoti longwa bana en 2020 en 2020 tilongwa bana mwanamshe akuola banda ula mwanamme ula hindi halole mwanamshe Kongolezi na ula mkongole hasivala hambalia ujaunu Faransa hakanzaji debarase ne mrumshahae ni arongo wana eju yafanya hingi. Merci beaucoup Karima Mbaye parce que la plupart des gens ont échelé au sujet.
Ola mwanamshe ola ye mrumme hamtoda honi haonesa ukaye mrumshango aba hange pur na mangali mrumshe umtabishao umdiranjo hende haji hundu waye harendi hamade ikawa wade ule mrumme de ya mtu yao. Ola mwanamshe ajarango hatoloda honi harma la pita la psychiatrique. Ola mwanamme kongole habakideni mwanamshe kongolezi ya mlola wa gardowana. Ola mwanamsho hatwa wajaza unu Marseille hakanza jata mzazahe baada ya wita mahaminane mwanamsho hatoleransi mzazahe yenda dunge mwanamme kongole ola mwanamme ola enda ya mtabisha ya mderange ya mtsimbambi yenda hatalola mwanamshe kongolezi hamanda ye wallahi mwanamsho hatwa jaha unu Marseille ya jata mzazahe hata isama ajaha unu mzazahe hafu hadziwa ya Latif hajaungu mzazahe hafu hajiwa pendant 8 ans à 9 ans elle a laissé sa maman elle a ani hadungu mwanamme wa kabila itu ya hatu mwanamme ola henda mete dans la misère hamtabisha hamsimbua hamjusamuo hamregeyo wana ola mwanamsho hatu hajuhaka wahula ya jehunu Marseille ya jetsa mzazahe hajaungu mzazahe hafu hale hajiwa na ili yaka ajali ya mzazahe. Merci beaucoup, ma soeur Sakina. La plupart des gens gamoué chez Léa. La plupart des gens gamoué chez Léa. Je suis généreux 2020. Harumatambu ya mashaka panda 8 ans à 9 ans. Ya bakidene mrumahe congolais. Ya mtabisha. Ya mderange. Ya meta en souffrance. Ya mjusamu. Ya ndarenga manamshe mjini hao. Ya mlola ya haj. Ya mbe manamshe atwa juhamu. E manamshe atwa banda 8 ans à 9 ans. Ya tuparo juha mzazahe. Uka mzazahe hafu. Ha mzazahe kajafa. Ha deplase ya di Marseille. Ya jata mzazahe sama. Ha jangu mzazahe hafu. Ha diha. Ha uka ulade mratsuka waeche. Mzazaya mzaya waeche ya Latif. Est-ce que c'est l'Ave Maria avec le Comorien? Est-ce que Hadjomzia pendant 8 ans? Yika halolwa ni mkomori. Est-ce que mkomori Hadjomzia baike mwa? Yatsedia una mzazae. C'est impossible. Na munu kawe halolwa mahaminane ya mtabishe. Ya mderange. Bada sanguze papier. Yambe ya juhamuo ya do wana ula mwanamsho la wana ya mrume gardo wana na balaka na plan ya lule mwanamsho mjini hao mwanamsho hao. Le regret vient que après gam ameni ya ukaya mnyezi Mungu kaja msami haukaya ngio trop tard ho déplacer ya di Marseille ya jata mzazae haja hundu mzazae hafu hadziwa panda mahaminane ya tukaujua mzazae ukaya hafu haungena muo baada hadungu mwanamme wakabila indwa jina ya Latif haja ulu Marseille ya uzise mzazae ile uma mama ile uma mama. Regardez, une cœur d'une mère, ya Latif, une cœur d'une maman. Elle vient de trouver sa maman qui est morte. On l'a enterrée. Au Mahawara, nous n'avons chez Ojuabi, nous n'avons fou. Est-ce que vous comprendrez ça? Vous voyez le douleur d'une mère. Ya hafa ya zamana mzima mwana mzima ule ya juhe ya dugeshunga ipas nizo ya diwaze mzaza panda 8 panda 9 ya kika para mzaza ya Latif mruna mzaza ira jafa mruna respecte mzaza ira jafa. On est dans ce monde bizarre. Ce bas monde, on va laisser, on va partir. Comment on va rester ici dans ce bas monde de faire n'importe quoi? Pourquoi vous oubliez vite qu'on avait des amis, on avait des frères, on avait des mamans, on avait des cocos. Ils sont où actuellement? Ils sont tous partis. Nous, quand on est là, on va laisser ce bas monde. Qu'il pleut, qu'il neige, on va laisser ce bas monde. Désolé. Parce que l'histoire de Madame Chouina Mzaza, ça fait vraiment mal.
Ça fait vraiment mal parce que j'ai pitié de la fille. C'est l'enfer qui l'attend. Wanashohangu. Il y a le moment qu'on peut profiter de respecter nos mamans. Ça, c'est le moment avant qu'il soit trop tard. Combien de filles wadzao wahafa wajonza kanga ona muongo wanzao gona mungo go gateo wadzao waf si kanga sino wadzao actuellement on fait quoi en tout cas comme ce sujet dans mon deuxième sujet parce que ça me fait mal, ça me fait mal énormément. Nzazatu Mwenyezi Mungu naunike umrimle ya unike suyana mvu huhanza ya Rabbal Alamin wanaha huwa hurejei heku dalatila ya Mwenyezi Mungu haukaya wawa baibula shina mkila dubu wa zaza hangu wakati mjukuinda hata wanasho hata nduwa baili ya shikomora nduwa disida sina wa shikomora. Subhanallah. Comme tu joues quand j'ai ma maturam, comment je me ressens. Je suis enfin unique. Je suis unique. C'est vous, les femmes comoriennes. Wanashohango. Ça, je suis enfin unique. Je regarde de temps en temps. Et je pense à ma maman qui est là. Pourquoi vous, ikaomzala wenje, msojokaya mzazi kafanyishia. Mzazi kafanyisia. Quand on dit maman, c'est notre bénédiction. Je suis le de ma maman. Je suis très loin. Aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Inch'Allah qu'elle va bien. Et à toutes les mamans du monde. Watukufu gadar mon deuxième message. Il dit vous dites parce que chez soi, chez Tabisha. Deuxième message. Yambaba tsoi. Ikaw yambaba we mbaba mwenzaro hombi. Auka yambaba we na 65 ans. Comme le dit tena Nzambi. Yambaba we na 65 ans. Abasari Zamba. Hakana 60 hasi komor. Hende halola mwanamshe mumjini hao. Hambale mwanamshe wa ujaban. Ne mwanamshe wa hamlola e mwanamshe hakana 38 ans. Na laonasho hatu hantiwa ihokomoruka ya kwa na ulolo atimpaka walolo anuanduwa mijini hada. Iyo do ujuro wazaza hatu we makoko hatu wakaudhulu mwanawashe wenji. Mrengi handa inu ya ukaye manaha ukana ulolo mpaka handa. Wanawashe wenji wajihundwa ukaungwa umonopozo. Wazia regli kwa tuzaya hasibabu do upe unezero hombi. Zahe makoko hatu wakaudeza nsuka kuna uja ulolo mpaka handa wenji wafungia. Mais alhamdulillah, et madame Chatoy jusqu'à maintenant, gouono règle. Elle voit ce règle. Yembadawe habalia, Junior la 60 ans. Junior la mahamongomiranja. Kajaparo la Faransa. Omjiwa wanti pierdo mbebawoyi. Yekadorenga wanaume. Ils ont des hommes du wakaudo dwani mbebawoyi. Finalement yembadawoyi hasi komor. Yende ya lole. Hende hauno madame Chatoy kana 38 ans. Hende halole mwanamswatu wola henda. Yede ndola yamando ya mwanamshe. Yede ndola yamando ya mbaba we ulona e 65 ans actuellement. Hende halole mwanamswatu henda. Wafanye hada. Hafanya mariage jambala uja France. Abasari zamba uye mariage ngiona 5 ans. Mahamitana. E mwanamswatu kajaparo renga grossesse ya jomba irenge. Ipua. Kajaparo tombe enceinte. Ne mwanamshe actuellement, Gena 43 ans, 42 ans, 43 ans. Subhanallah. Olamru maha kajafanya ndono jina olambaba shawafanya mbanu kwamba pax. E mwanamshe ya hundre kirtas. E mwanamshe andu la kirtas. She mwanamshe katsuhunda mahaba. Katsurongo ziwando. Katsuhadisi ziwando. Katsumnika mbahindikao ya joujibwa yale ya kinaye shange juma mtsimbulia tihunika makirtasi ngawe banu ya mwanamshola yekede masuhulini ya mwanamshola yekede mbabahanu. Subhanallah.
Nyezi Mungu narinike hatima njema. Emana mshaku ngiyabu hatambu na mashaka. Emana ya nipara ya nambi hadisi hingri. Dezi tambu ya zihunda obanda ngujonokaya. Ça se pourrait ya Paris se monopose bientôt. Ça se pourrait ya zie règle bientôt. Haukaya mruju wa uzia règle ha 40 ans. Mruju wa uzia règle ha 42 ans. Mruju wa uzia règle ha 45 ans. Mruju wa uzia règle ha 50 ans. Emana mshaku bada katu Paris sa mahadisi mema. E mwanam shatu bada katu parisa makalima mema somo la mrumaha. Ye mbaba ulune 65 ans. Gujinuke ya ukaya c'est vrai mwana mnyezi mudoko kusudi ya mru. Mwana mnyezi mudoko mbeha. Sha yamba mrukawe ajadi kabula rahae jaja. E kopa hanu valanga bo ajadi mruikawa. Ye mzade we ingwanzo ya zaye. Hasange na 43 ans. Nguo no regle ya bonge wa umira. Ye mbaba kaja paro zaya. Yembaba kaja paro lola. Heze tambu ya zihundao. Ne mashaka ya hundao. Soma mrumaha hembaba ola. Yalo juma umsimbua. Na umtabisha. Na umderange. Abasar zambao actuellement watukufu. Abasar zambao actuellement. Emana mshengu wanzo ya zaye. Hambi mbaba kutunrongo zangu. Kutun hadisi zangu. Gotungo nlenda nayi. Gonitsimbulie hese juruani kahepax. Yefanya unelibere banda wewe. Kutuza na tante nuri kagamjoza. Wallahi je suis d'accord avec Toma ya mrumana. Waitsi manami ya jomba gena 40 ans. Waitsi manami ya jomba gena 50 ans. Manami mebeke gena 70 ans. Manami mebeke gena 80 ans. Uo yo ujua uza raili ngulao ye superme. Raili ye superme gela wangu jujua uzaya. Sha manam shedolo harmatambu. E manam shohatu gena besoin. Bo utso umrogo zanro. Kutsum hadisi yanro. Kutsumbulia indarma mabani haye. Kutsumbulia indarma zeani ema bangwe. Humsa sanyondani. Libérez-la. Allez tenter s'il va voir. Amigu joshida ya zaye. Botura ngomenyo nika hinsumenya nika. Yo loin danger de manam shaukaya bientôt. Gujo parse monopause. Katu parsa mahada jomba ukaya, ngubakide mrume be mrume ngumazo. Katu parsa mahadisi me majomba ukaya, ngubakide mrumahe be mrumahe ngumadisi zono. Katina shiparisa ovala. Shayola wahazini mrogoze nai. Hata shahula normal. Gusongo hula june lansohole nankuhu. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Corse. Ça c'est Corse. June lansohole nanko. Mrumshege na besoin. Yali wanafri. Mrumshege na besoin. Il y a les Nassambasalati. Mrumshege na besoin. Il y a les Banyama. Mrumshege na besoin. Il y a les Chianzao. Mrumshege na besoin. De temps en temps, on me ramène au resto. On me ramène au McDo. Ah, Wotsmanazo. Va nous pas comme un azola, on a bien des McDo. Non. Bahata, si c'est ma blédard. On a le droit à le McDo. On a le droit à aller voir au cinéma. Oui, Botura. Shawangena 65 ans. Yemrumshege na 43 ans. Roho Jardin. Et madame se gena droit ballon de cinéma. D'ailleurs, gena 43 ans. Et madame se gena droit. Il y a des McDo. Et madame se Aukaya Vanou. Il y a des moments de course où c'est important. Vous pouvez faire le course. M'le daron. Il y a des moments m'rumche. Il nous jardin. M'rumche. Il nous daoua. M'lu gena droit je bizem m'rumche. Shawai déjà kanaka uzifanya. Haukai manamshe kahundu mahaba. Ye kahundu makalima. Ye kalongozi wanro. Deja gena 43 ans. Nguono regle. Gena bezobo mdada wa peu. Banda wewe ngojoka kunaka uparozaya. Ye spermu yao ilemewa depuis longtemps. Mnyezi Mungu kaja hukusudia ujeuzaye. Bulie manamshe uendia zemnama na dunia ni. Mlibere. Wakati na hupara wanisha na bamituramu hunikupea. Hutunemgo mshahofijwa baba nupara tuna mwene mshaba witi mpara. Shanja mpara ya rongo nti mpara ya weleze. Ya mwendo wajabutura ba mwene mshakwanza fungula. Ye mwene mshahuluda hod. Ya tso hunda mahadisi mema. Ya tso hunda makalima mema. Ya tso hunda mbandunje majibio. Ya rongo ziwa una iyo ngio na mana ya bakendolani. Ketina tamana. Ketina tamana ya latif. Dahimba bahamenda uwa 65. Ulona rohombi. Walula manamshe tsuo wada. Wambele ujahunu manga. Mariage ya 5. Katsuranga grossesse. Rijwaba mnyezi Mungu raka jawaba. Oui, rikubali. Sha bientôt ngujo parisa monopause. Ngujo zia regle. Yawe hasara ya hai. Mbulie. Mfungue. Botula ngoma mfungue. Oui na mfungue.
wa upeu si wati upeu mwanamshe gwanzu ya tante hauka yangu aminike mrume na problème hauka mrume depuis très longtemps ya tu paro qu'en couple ya tu paro lola elle a le droit ya demande kana mabia oni nyima kadu fantôme mwanamshe ya mpara ni amwelezani ya mwambia nize tambuza ha ne mrume ha ya lujuma mtabish na umderange na iti mrume wa uzaya wa iti mrume ikaulo na mahaba wa iti mrume mlongozondo s'il vous plaît na mlibere mzade we yakani mnama na duniani utujo mpuse hende afanya zina bavuni shabanu botura amu yoke jabidi oui hani mrugamine rezo ya hangu bientôt monopause bientôt elle va ani ezeragliza henga jozia est-ce que c'est la vie une vie sans des enfants ça c'est une vie wanawashe wenjombe mnyezi Mungu ya wakusudia wa viwana hundra mali bo mwana mshe hundra tout ce qu'il faut shekamruka jamra mwana ya ujona ukaya elle est perdue et comme matura Mungu jifahari ukaya habasano hifansi na usoka jao parce que ya turam au monde matura Mungu na muo hale ya jowlawa shaya turam la ulade mwana wa mrukadha Mwenyezi Mungu anike khatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisomo mayelatif. Subhanallah. Wanashang, s'il vous plaît, de marier pour intérêt, c'est pas bien. Marier avec la personne que tu as de sentiments. Marier avec la personne que tu ressens quelque chose. Marier avec la personne que tu es amoureux. Faut pas marier avec n'importe qui parce que tu as besoin de papier. Faut pas marier avec n'importe qui parce que tu as besoin de trouver quelque part de dormir. T'es pas marié avec quelqu'un parce que tu te sens mal. Tu veux une maison de dormir tranquille ou de manger tranquille. Quand tu te maries parce que tu es contente. Quand tu te maries avec une personne qui était amoureux. Moi que je suis là, je suis tellement amoureux de l'amour de ma vie, de ma future femme, de petite A. C'est pour cela que j'ai jamais caché. Je le dis et je le répète. Parce que je sais qu'elle est tout pour moi. Et je sais qu'elle m'aime plus que tout. Et je sais qu'elle aime personne que moi. Yabo gamina droit. Ndohamba ukaya. Gani manzo, garanza nao, parce que je ne garantis qu'elle m'aime aussi. Mais vous, mtsongo ulolana, vous, mtsongo ulola, watinata ou resente, mais juste intérêt, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Shangala mwanam Shamada Wakana 38 ans, dans le mariage avec un père de 60 ans. Alors qu'un papa qui n'a jamais marié, est-ce que t'as pas pensé ça? Watukof, je suis tellement désolé. Luambie mbaba wei, hamnyezi Mungu, ria Mwenyezi Mungu, ulibere mrumshahao, umtsaishe solution, umrensi, yende ya lolo, ya hundra mwana duniani, haukaizo ufanyao, kutufanya ubinadamu, uo upeu, je répète, uo upeu, na nyani bwana shohangu, wa usilamu autorize, yeka hulolo, ni mrumme, zenongo katsuhenda, mem Burundi katushida waswili, memwe maisha nga umai, mem zenongo katsukiri, ngawe na dura udeklare, uambie mruma, umweleze, ya mubizani, ili monde solution. Madame Changou, t'as le droit de le demander le cadi. T'as le droit de le demander. T'es là depuis 5 ans. Go souffre. Go tabiho. Sans enfant. Yo beho madame Nyezem Guizokoli. T'as le droit. Avant qu'il soit trop tard. Koutsoudjoua, il y a 45 ans, go Josilo règle. Tu sais pas. Koutsoudjoua, il y a 50 ans. Je sais pas. Show Winji, 40 ans. 45 à 50 ans, règle ngou bloqué. T'as le droit de demander. Il ou ransiwa. Ujitapili. Iyo haki. Nyezi Mungu na niki khatima njema. Yali nike musomema. Hohanza Rabbal Alamin. Watukufu. Garjouzi direct ya TikTok. Rinike ze appel. Heni joka upara ya para numero joto wayabo. Ya participe. Ili. Rihunre namna. Mbaba hamando hii ya elewe
ubinadamu yasikine mwanamshe woyi batoma ya mrumana ya tante ukaya ya hundramana nyuwajaza hangu mjireve ukaya wenjwa huwanahani muwaranti muwanika maisha shibatani ganyo hara warongoza wajuha wa mtlawani walungu kabila zinrwa jina winjwa hanyu uwanahani kwa belia wa Komoro ngwa jao yaboka mtsuwarenga heni wakati manahanyu na mwishi wa tukufu la plupara huwa zazu walu Faransa wanu oko wanaha wabala kabila zinrwa jina wallahi na Mwenyezi Mungu kwa japaru wa empoze wa ukawa hara huwambia sheka wabelia wa Komori wamba mkomori ye mumdahu yeti mumjini yeti mwashili yeti mitamihuli yeti mjaaboma uo mbambao no gamanzo mrumo mjini na boka wabalia kabila zinrwa jina okwa subuti warongowa mgamweshele yao Yesu jinaifanya juzi ya hemzazi Yesu jinaifanya juzi ya hemzazi ikayo mwana hahende hadungu mzungu hakadene mzungu hata wakati mwana hahe ya jirande konti ya ukaya banuti lolwane mzungu gasina 3 ans wede l'homme de ma vie hangu na kaumanza haba sayi rohoi mwanamshi rohoi mjili ya ukaya boma habiye mzungu ya ukaya hunlola kuti isilamu shavomie usilimu haukeka kuja silimu zetsumu yetsumu ijao yabonga siharumazina yabo inutindola ya uhalani uwede mwanamshi alolwane mzungu de roho ya mjilia yafanya turaza daine mrumahe hambie mrume ya silimu ya mrume haraya wazama na mzima hambie mrume kakutu silimu la je me retire on va arrêter na mangale mwanamshi uyi Mwenyezi Mungu ya kanza ya mbenise Mwenyezi Mungu ya kanza ya mklaze hayenshi dene mzungu haipanda turaza yetraza waenshi yeroho yimja gudongo dunga zeda rasa haune ya ukaya ai anunga mnyesharu mazina mwanadamu iti isilamu vomeni propose mruma hangu ya silimu ha propose mruma sheri vanumi isilamu ibidi usilimu da omwezi uja uyode tsumu rifanya tsumu ndaru wadzima sha eranza jelfanya tsumu yani wadzima sempeshe c'est pas bien wallahi na Mwenyezi Mungu ola mrume hamwambia ukaya mimi ntina ujwa usilimu Yesu jenu tiamba banu ya pas longtemps même pas 2 mois ba hola mwanamshi ambie mruma ya ukaya la si tu an eka kutu silimu je m'en vais ola mwanamshi harantse mzungu hendo hao banda hende ambia mzaza ukaya mama silantse mruma hangu paso katukile ya silimu ezo mzaza mambia hendo hewa vanuka urantse mruma ho hanugo za mafiti n'importe quoi uwede mruma hahe mzaza hahe mwenye humzaya hamwambie mwana hahe ewa vanu urantse mruma ho hanugo za mafiti bakatu silimu na mwangalie shonga désolé le kalima mzazi hamandu yambie mwana ebotu koma na dene mrumaho mrumaho bure barikatu silimu ye mwana mshula hende hausiku habalale puseti mzazi akamkontrari banda haranti mzungu olihaba masha Allah banda bumana hurekebesheha yakini hujasha mzazi hamkontrari haba hukaranti mrumaho bara usilimu yoti mafiti mwana mshotu wola habalale puseti lahe hala plaskafo hakanzashi le plaskafo harma area plaskafo ngushilio wakabis de area avaya plaskafo wakabis gari jokalim reme mwana mshola ne mwana jokali reme mwana mshola yakalolwa ne mzungu yeroho ya mjane mwana wakama na mmemkomori ya janyumeni habeze hamvuruna le puseti le gari libir ekati ni mwana meula joke mwana mshatu haramane le gari a partir de ce moment là e mwana mshatu anjia santima ne mwana meula wajulana vala harangan marahi mwana mme hendambia mzaza hikaboma jokati le mwani gari si hundu mwana mme yani vura ikati ni mwana mme uo jokada mine mwana le puseti rilengwane le gari wenda ihorelema mzatamba Mwenyezi Mungu nambariki ola mwana mshola hanjama conversation de mwana meula haukaya yeroho wiyo haparsa coup de foudre bande mwana meula hamsauve la vie de mwana hajambia mzaza ukaya mwana meula yansauve rangu gemanzao ola mzaza mwambia no ekaya timo mjini kana uhulola mwisho hadithi ya Madi subhanallah hamwambia ikati mo mjini kana uhulola mwana mshababa mama silengwa ni mzungu si angajiwa ni mzungu panda 3 ans kuja contrarie kuja sumutu amba tija ubu mama huniranti tia shida minae tirantse mzungu tireje hundahoni hunabia tufanya nebo na manade mruma hangu baada katusilimu finalement tija tundu mrumme mimi mruna zaya na kanarengwa ni kabila yetu yako tundu mwaname mkomori ya nsovela vidamina ye mwana hangu gamanzu yanlole ngojodonu shwazise ya mruma mjini subhanallah
mzazi ye mzungu kaja kontrarie habulie mwana shabada hahundu mkomori ye mkomori ya msovelavi dayene mwana hahe wature mwana legari ola mzazi haharaya habano kuwa kana uhulola nga mwanzo mrumo mjini ya hulole. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. Mwenyezi Mungu yarnike mwiso mwema. Mwenyezi Mungu yarpwene sharnu wazaza hatu walaze hitima. Watso ujua ye dunia ino. Ye mwana hakadena mzungu kuja koza. Kuja tabia. Kazi jahudiranje. Mwenyezi Mungu hamgide harmedura sheme. Harantiye mzungu bade mzungu katsu silimu. Haja hutaficho. Ukauranti mruma hobure bahari katsu silimu. Subhanallah. Habali ya mkomori ya msovela vidayene mwana. Hujahambie mwana hao ya ukaya. Nono katimo mjini katsu hulola. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Yari nike mwiso mwema. Yari jainliye owajaza hatu zankili zao zikenso zoloni. Waki wanadamu wa udojwa ya ukaya. Rijangarjo ulawa. Kabana shahaja jijoka ubaki. Humruka manadamu yari yake shetani c'est pas bien. Watukufu wa jamalifu. Désolé ces appels. On prend pas des appels. Haukaya. Leo delondo harme maulida. Yahemzeye. Hamada foshoa. Wakati kao. Zentuzinu ngasi juma ubita. Yeshuhuli ya hahe. Wa ukumbi de masihu. Garjo ubita harme pajia komor naozo. Watukufu wa jamalifu. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Yani nike mwisomwema. Yani jane joka na hili hunduniani. Wajaza hatu. Mwenyezi Mungu ya mtooni ze fikira fantomu mlonizo. Nana ze fikira mlonizo. Mlona fikira za ukaya mdiwa za kanganyi munumanga. Owana hanyu guataru mulao. Ne mfaransa na ulona manga. Na ulona manake mwanange saj. Na himidie mwanake saj. Samtijia bumbalale fitna. La unjia mdomenyo wanazankili. Na uwaramene loin. Atampaka de watu kufunyi mlo Facebook. Boom. Longue vie à vous. Garjona na harma direct. Dampe de ta harme maudida. Joka yuka yuhelo kane. Nana direct jukofanyishiha. Yema suarma ukumbi. Wahema na hamada fushoa. Atampaka de yabo. Boom. Longue vie à vous, inshallah.